Ka first ten aside knockout football tournament wa pelai da ka youth and culture sport club so menting da sedang ka ha ka arbau atri uniu benai hamadan moknor so menting wai da wan wo wai ya ka da UMLE ka thain u wailat miki shela hey emlang UMDC ka thain u lakon dakar u district sports officer u ke pasa u archalam SDO PHE electrical udah loy ke ilaka amvi uje perto u he chnong so menting ubi phawa ki wacha khut sngau bhawa kiwi ya kani kelempung da penman hajrong gathong wo penmi ya rong poisa ya ka sports club khnang yo ye ko tenrong ye kam sport hapo ka chnong gathau lengba ki khon khnro khlot kan thai wa chenrang yo khur un u maya ki ye kam sport khnang yo lai ki nei woni won icha pen choi he kam wasi wakta ya ki imlang sa lang ka khusnam yong gani kelempung to chilak ya ki wajom san phau hajarwan ya ki wacha rem Hagani kesngi sedang ki kenhun wayakun to haperdi ke AAAD Alwad FC perca ia ke United Together FC. Tang hawakut ke yakun ke AAD Alwad FC de penrem ko Arlenot Kul ia ke United Together FC lengba u Amorson lengdo wa u kindness mukim. Ini nete yang sports. Ki kenro iwan wani por iwa poi ki changa oh mieu kat kam ke jing pan ke jing yoruti ki yong ki. Tangwa mjo pendo kat rejo wajam hai por man chwa de ra bai ki san power jar lang ban scheme yong sport hai ni ne sni de yo biang pi de e biang san power jar nei banta wo run gi gani tor kam tam gani gi wada yale ki jing lut jing set yong ki gani wada de yale gani wada de nei banta pen ba pen miat kamadan ge yong pi de yo bi kam de yo pi ne ki ta gi gallery go pen sup ye pi kam mi nong pat game to chong pi chen ti che san ke ne u chong bi chamadan chamadia yo sup kata ke jimpat ke bat kam jo le ki scheme ye gidong kam de yo pintu kadong wa da dak e gini ki benai yo da kadong ya persing kadong din kadong nen kam de yo pi das darapi ye ki wok order kam mantu nei benta ke Presbyterian English School tu de yara bat kam jo le ki balang Katolik ini wada da yara nei benta u chnai ye ke yung mane bat kam jo le da yara de benta man jing sen hey por rim le man ye sen gibi ke balang le hey 101 ot ki ngam em chak pando chi sen kamo man dim yo we kat kam ke jing unity ke yong pi kan rei memu pando kam ti pi kam man kat ni ke free coaching nei benta wo coach o lem ta wo ulai coaching ini ki kon ki yong pi ke tuition to mun kana Iku chong kelas 10 di kon biong pi ni buat senong sementing debu iku bi ke center kenang o like kon biong pi lai se juai yo like you lai se jungai kenang yo yo bi ting nang ting start ko bha ko mia deyara individual scheme ka por ge nga o kam man kat tem bu yiu penjo sia tho bai pi chi sen yiu penjo de lai takkan o man kat te lam pendo gi CGI ship gi tin yung tu da sam ki tier mystery ne bentagi itu em ga sap ko pong ni bentawo pre ki misteri bat kam jo le ye ka blanket pinne go ye pi dua nga kwa open yo to em mo ka te ko sin go maya ni bentai ye pi kam gi dong chong chong ni chong mem to yo blanket pi tiba yo blanket pe pi ro ayu masem yo pi hendrai kam ga dak pen yo to ngai ten moy pi ka pos Emo ba jing maya ni bentai yo kita ngumpu yiu le di berak terbang di berak he le bakal badang mano buru dak sedang bat kam jo le jan boni ke komplain dan ni jing chamai le kaliang yo bilong chong chnong to em lim rak yo ge cha sia thu mai pi por wo tabian I por wo tabian yang akam on ni na lor tabian sa san snem arsenal de cha kene ni san snem le snem tam le snem duna yo pure Temestan man kami ada ye nya ini. Dukan uye cheme pi wanga. Ledem em mi dak kitchen yo le ka chnong ka thau biong pi. Mem kita ki kam biong nga pun de pi ong. Sa ai tu ka mele. Ikam em yi. Bat kam jo jan mero pi bi ini. Wan pa. Uwa pendak pengkot ye bayung kesen. Lani uwa pentok pentene ye jing em kam yang ikon ki ki bayung kesen ong jo yo chong bayung kesen. Om jo yo wen ma yung bai o dang step u kha yo pet di kiu how me du koy ayu ta ka mo ngan ne la kwa ti nga man o te kwa na do yo we ki we chen ta ka mo pan tim yo we kam te sa sam
kata betan. Tanggung mohon komplain tinggal mana kut kesan sedang opide MLA memlek ini.